มีลองนุ่มแต่ครับDecision tuzar ka van sauti na city ka du mi cho topic syllabus karakter liao kan kavan chi aning te king kazul ko he vision and leadership effectiveness vision kan ngai mi ni hen kan ni hroi nak zai tin dam huar angai tal ti mi ka atlang pi kham batak ten kan zau lai vision ngai he zai tin da abepit zai ruang da kan hroi nak a hen vision hi har khrim bi vision ni hen zai tin da rian atuan ni kan hroi nak a hen muar angai tal ti kha abik in kan van chai mai ti ding kha se le pakhat nak achun vision so zai da si ti ka vision a vision is a realistic a credible attractive future for your organization so this is much more complicated than planning which can be simply meant a method of action or procedures ti vision kan ti ka chun vai lo ki thil asa khau tak ding realistic ti mi ke asa khau tak ding ha ken ai pe tlai mi ruwa nak lai tip nak ke si vision ke sai ku zai bantuk vision papau cho sai ku jin in ara saman salo sai ku jin la vision ai vadan ri nak te imagination kan ti mi sai ku jin ke cho asa khau lo ha asa khau mi ha kan du mi pau ke vai imagination kan tu asa soi ma ke che imagination se la aidan nak tu cho zai da city sia chun aidan nak tu cho imagination sia chun asa khau lo ding long kan tua asa khau ding sa na te khan vision si khan chun realistic ati ka ken asa khau tak ding thil pakhat tha tem varwa e vai tim e vakar lan ke se abia vai lo ke realistic kan ti sia chun kai ma he katung niam te chmo katung niam te ti khan abana bia kai ma he cricket này sorry baseball basketball vậy là khi chắc cái đủ tục mà vậy mà cái vision cho professional basketball players thì cái đủ tin ha kinh cái vấn đề khăn chun as khâu lâu đinh sẽ chấm cái tung tài ha cái cùng khua ha các bạn tục as khâu lâu đinh văn rùa sẽ so cái chấm cái cho imagination lòng sẽ as khâu tắc đinh thil ball văn rùa khăm kha vision ti cho se realistic credible zoom out atak mi thil phun nang kan chim chun logic asami mo logical salai realistic salai pakhat naka panina credible ti zoom out lak mi ti se afoina zoom out lak ti mi chu zai da city si chun logical se yukti san de kan tila chate pathum na chun attractive future of your organization ti mai lai cha thil tha tampi achua pi ding bu cha sa chungkhar leadership kan ti zonga chungkhar cha sa thana atampi achua pi ding mi ruwa channak kharua thiam nak kha bakha vision jo se lema ka hem planning nak en chun asiau dau planning le ha chun ivan dang dau te ka gon him mo le zang fa ten ka khate in planning la vision aidan na ka khate nan chim khau na mo ¿Qué pasa? no Tasun naka vision ti mi cho kamhai I au meeting kung thak ding ka vision sang ha le ma kha kamhai au meeting kung ka phak khona haning cha zaitinda ka la zaitinda ka tu ka kal ding sila ti mi ka planning suai kata punte khai dang khoma si adik tu kanalom abikal nu cha chim hauti lokati zo ham pani khan tling ten chim me makha asa kawi mo kan chim khan chuma pin chimok lem la lo da kate kanalom abana bia na chimmi cha sakau thing kung cha
พุ่นดังกะตะสมเวจนอบนาเบียสิบอยซีกระดูให้ตินิงละเตสิบอยซีคะกะทิงกุงนะจิมีคะกะพักดิงกายติมีใจสะสะลอสิบอยซีกระดูคันจนนิคัดอะนาซีปงพันในนาซีปัญหิจากะจิอะไรกะรอไหลจามมันจะสลายกะอีจามมันจะสลายกะทอจามมันจะสลายเตีย planning กะไงมีเวียลเตคะกะพักขอนักดิง planning กะไงมีเวียลเตคะ planning ละ procedures สิกายตินตักมีอันหูก็ว่าพักได้ดิงคะvision จะเสafiang ngai na van chi mite kan lom ma kho chon atiri mi vision asulam cho the vision concept and statement should be seen to embody two components guiding philosophy and tangible image vision kan ti ka hin thil pani iphone mi se pakhat cho guiding philosophy ti ruwa nak philosophy atway kho mo vai lo ki kharwa thiam nak ke pakhat nak se chu kharwa thiam nak la vai da iphone ti chun ka kharwa thiam nak kam van ruwa mi kha kam van tuak mi kan van tan kan tuak tan mi kan ko khan mi vial te kha hu kho mi ha ai rak chan ti kham ma kha vision ti mi cho se te tangible ti cho mi ni kam vision kan lung chung mi lo jam hu khau ri lo na ten sanit ta cha te ma kan ruwa mi kha asi kho nak linga akong the kam pho kho mi kam akong the kam van pho tik akham ma kha vision ti mi cha ai chang e ti kha se ruwa nak long an ti lo khoza sa cha kan ruwa ti kan tin ta tak lo khan chon vision sa kho lo we kwa kan ruwa mi ba kha kan tin tak e vai lo ke step by step in ka kam vision atlin kho nak ni kan kam van tu mi ta tak long kam vision ta tak chon ai chang khau ti kha avan du nak se It means that vision is a guiding force for organization to move. It is the imagination of the leader, but then becomes the spirit of organization as long as it is touchable. และวิชั่นที่มีจะทำทอกขันจนช่วยตัวนี้ไอติดมีวิลเตค่ะบูจา organization จ้าเสียบูจาเสียไอติดมีวิลเตกันกัลคนไอติดมีวิลเตค่ะสิค่ะวิชั่นค่ะอวันนุนตาร์ขออาการปีขออาการรามปีขอขันจน organization จุกมี member วิลเตจ้าค่ะ spirit เสียอันที่ลุงทอนนักขันอารักจังอันนุนนักใจกันทีละ company อันนุน company life กันทีละจะเต company life แฮกันจะทัดตีจะตาตีจะตัวอะไรกันทีละจะอฟอยนักจนอันนุนนักไว้เรา type stereotype อากันไอรักจังที่ค่ะอวันชิมดูมีเสแล้วการชิมรู้มีจะ vision today shape your future tomorrow เดียตีนี่เห็น in a vision นี้ Thai-jing นัด Thai-jing ของเฮอตัมปีอาใจอตัมปีไอหัด sorry นัด Thai-jing ของเวียลเตเห็นนี่เห็น a vision เห็นตัมปีไอหัดที่กะเสมาจากจนอตุอีวิซันถามีเปาเฮจะหินหุกุมงากันต้องทานเตน่าไหลอวิซันถาดงเปาก็จะหินหุกุมงาเกจงปีคินน้ำผ่านเตล่าวิซันไงว่าเรามีนิคัดไอออกนิคัดลองตัวเอไว้เราเคตูทาทาดีละราคาก็เท่าไหร่กันสุงขารกันนงไหลที่มีจันลองกันตัวมีคสีขั้นจนหินหุกุมงามาจนขกำผ่านเกาไหลมาค่ะวิซันไงเอาไปปิดหนักของขไข่ชิมเบียสลมมาจากคันเอาเปากับวิซันทางไงมีเปาค่ะท่านเช่าหนักไหลเข็นอัมพานติค่ะกันจอนขอมีกำหูขอมีเส และคลาสกันทอกปะประคัตเต discussion topic ประคัตเตวันลุจอลก็ดูก็มีจุใจเดสิเมคุณ question ปัญหากันไง question ปัญหากันไง question ประคัตหนักจูvision he zaitin da ai thok ti mi kha vision he zaitin da ai thok tim kha pakhat nak sa salo a foina ang kan chep ai thok ti ka vision he how do you build your vision ti jong kha ti kho se mo zaitin da vision he na sar na tua building vision he zaitin da na tua ti mi kha mo ma ha kan ai ka zaitin da vision ai thok ka ti ma question na kan ai ka mi si kana lawa law manung pakhat chu le ma khan kan hal hi bi hal na ka tu te kem principal ke tabo ta ya dong ken nan sim kho mo vision chu ta chun ai thok ko ti mi asilo la chung khar i na tu am ning ta tak jong khan sim kho kam ma te long kan sa ko ya apoi tok lo ye ma kha ma cha khan ma vision ai thok nak te khap pakhat nak question pakhat nak se
question pani nak ka sama kong kan simpo kan kam van hal than te na la le vision zatin da athok tia chon mai lai cha kan vision kha minung asimi paw ni chon vision nei lawin chun mai le ya khan kar hlan sirwa law te krua vision kan nei mi tu khe kan mission in kan tam tin khola tin kholaw tu a khen kan sining khawa dang ha si si thuk deu in khwa rot khomi la khwa mu khaw deu mi ne kan vision kha ba kaw deu la si khaw deu la mi ne kan vision kha ni deu ha ma khalong kha dang lai te krua lun na ani ko ni hin chon kan ma le kap tok in tim lam na ru chan na he kan nei chiao tia krua pum pa kan si zonga chung khar cha si zonga khri fa bu chen abu phu I shwe na zonga khan vision lawin khan chon kal kho khe se ve ko na te in than chau nak an tholo ma ta khan chung khar si zonga abu phu shwe nak si zonga shwe tu tha ownership thinlung anei mi minung ni chon vision kha ama le ak tok an chon anei shim ko ema kha khi zai ki tilai chon chiam mam le vai chiam mam khe ruang akhin asilim lo tia ke mani chung ka mu pathian ni akan pek chiami film na thungin khan kan shwai mi kan in chung kho khar cha zong akhan kan ma le kan khap tok chiawin khan nei cha ro chan nak te du sak nak kha kan chiaw kau tia ko ro kha kan nei chiaw nak tua khan atu nai na kan chip mi bentuk in khan tam deu anei kho mi le tam deu in kar hang kho mi ni khan chonรักษาทิ้นลุงทราวินอันทั้งตั้มปีทันอันทันนาคาลังนาเดนมูเข้าเวลามีกันจ่าตัวขันจนกันนี่การหันเสียกเวก้ากันที่ก็นาเดนกันกำหูนาคารักบิดเกจ่าขันอันไทยปาร์ขัดตั้มปีอลังคนเรามีตูเคสรัวที่ก็รัวชงคารนูละป้าสิจงานูละป้ากษีที่มีดีรหุ่นอาเปมมีแล้วช่วยตูอบูจงาช่วยตูกษีบอยปานี่คิดมีกษีที่fiang ten kan ni fian ka wasisi a hen chon vision kha cho kan nei kau ruwa ti kha kai ko mu ning se kan ne question ha a khang tong medik si kan lom tok na van kheng kau ti cho vision ai thok ma chon na chim ning te khan kai mani ka van lak khan chon pathian ni akam pek mi film nak la khru na khan ai thok mi sa ko ti khan na te adik mi sa ko kan ma kan khatuak ta nak kho nak te khan ai van thok mi kha si zia ti chun hip vai lo ke adik tok kan lom tok san na chun lai nun dan na ken chun achan chan chom piak tu se ya te am van ratik vai te an kan hal ton chamo zaida nang na thiam mi si zaida na ti mi sing ka ti tiking kai chu zai man thiam na ka angai mi ka salo vai lo he talent song ka ngai lo kai he chu vai lo ki ma ti mi song ka ngai lo ti ke kan rak ti ngai kan rak tam ngai ti khan ma ban tuk manung khamo ma cha khan atu he chu ram thang chau zonga tampi kam phan na kan phan cheu tik na khan ma kha lai le kan khosak na khan chun tin mi zong khan ngan dau ka kam ban ngai na ma cha khan kha kan tin nak te kha kho zai enda aram ai thok ka ti tik a khan ai thok ning manung khi kan dan cheu pa tik a khin kam ban hal ram pa mi na se ja ti ja cheu kha cho amma ana tin mi bak arak ko na ten zai tuk an tu azong an ong min lo I pathian ni arak kham piak mi tu arak le pathian kham piak mi tu khan a tha tha mi zong khe ro lo pi ma pathian ko kham pe rak si ko hi tia an huwa vuk a pep mi zong anum la khaban tuk ta te zong khamo ma cha khan zai tin da nan hu ning nam ma nam manung cha tam atam da cha kam ma atoi chung kam ma experience chung kan chim te kan te ma te khan a cheu kha cho vision he cho pathian ko khan nak arak si kai ma ka vision ti mi cha sa khau bak lo vai lu ka kar lam pi long anga lo pathian ni akatim piak minu tu hi arak ling dau ti ken atami long ken a cheu kha cho mo apum pun cheu si ti khan ai dan cheu ti kam ma kha kam ma kam hu ning kam ma atoi chung cheu khan zai tin da ai rak thok ti mi te kha ka van hal du na kha se zo ham pa avan thau ta ra thamen la parte
parte van thu ko changna te mi he achim khoven ha ma thloi I tu chakai men pa lo ti o long kar ngai la ti parte dong rak etim chia sala zo ham pa he al klom pala ka khat ni van chim ve to sala za fa nak en Sema to kuchu mi kha tleng ngai ko te ka ruat la chapwe ka du mi cho vision ti mi ai thok nak he a pathian ni menong he kar chau ding le thang chau ding in akan tip tu piang mo si cha kan malakan si tok nak in than chau kon tung nak ni khen vision ti mi a chwa tar ruat te ka ruat se kan lom than chau kan du nak ni a tha tok se nam van chimmi point ami ngai kan lom se ma kha vision ai thok tim ka sekolah ni ma bak chun ai thok ti sekolah ni an tial mi wang chwa lo na te kan ma kha cha pum pak in kamma kan sining jeu kam hu ning jeu kha ka hai chim kan hai chim jeu mi kha se te sharing pakhat is sharing ka sako ye atu nai kan chim ban to kan hibia he class adang class ka chim long kin ka van hal tik na kan acheu ka cho ma chu ma bak chu kai rak tim na ten pathian rian ram bak kai rak tim na ten ta chun tha ka cham I kai tip mi bak he atling khau lo na ten vai bak he atlin lo nak han ata vai lo bak he tam to an huwa chun vai lo online chim nak online in pathian rian tu nak he adok nak chun online tha cham nak la thong tha chim nak he ka tu kho ma kha pathian ni akrak du piak mi sakau ti khan atami jong ke a cha ka chim min hala ka chim du na so jai da city chun ma ni rak ati mi batak ten rak chol chak ko na ten ka tham ting lo pathian rak mar piak mi atlak ti khan ani achimi cho pathian ni akan rak tim piak mi a kam phak kho kan kar rang kho he vision cho pathian ni akan piak mi sakau ti khan adok na khan hai chim zoom tu kan na som pathian ni thaitar nak la akam pek mi jong he khau ma kho chung kam ma te in than chau nak kan du ruang kan rak tip mi te jong kho khau aphum phun khamo atu nai nan chim ban to khama kha ase la acheu khat khau ri mi chu zai da city sia chun hak chat te jong rak atim bal lo aru jong rak ruat bal lo na te ru lo pin phuk ti mani van ton sual ronga kha chung khan thin lung kal tuk jang phak tuk pen si ti mi khorwa na jong ka ban tuk rian ka tuan la ti mi khe achuak khau mi jong khi khau emo apun kan abana bia ngak ta zau nak vision ke ngai atami ni khin kai chu kanu la ka paning ka thitak kang hak cheteng karak ngak ta tikhin ka har sa tok kai ma ban tuk har sa mi la ngak ta pol he ka zau kham bak han hauti mi thin lung kim vision ngak ta zau nak vision a thok mi jong khen abana bia man tuk ke la acheu ka chu kamma ha ai nei niam ngai mi ai thai ngai mi pakhat a vision thok dan chu ama na chu athu san ngai mi chu ani chu puisa si mi menung ke vai lo ke Bangladesh lai I menung ke tam to koram lai na lu tar na ya Malaysia lai na kal tar na mi he human traffic ban tok se ti anong tok mi si anti an tlai thong im bak he vai lo he kum tam to klading bakhen vai bia an khia kum kur kum som thum de man klading bakhen na te khan an ngai chia via te kan si ne lawyer an hlan an lai an vai thong in avan chua bak ente athin lung anun zia via te bak ai kheng di vai ke thong tla pol hi zai tlong da sang fa an si an har hi ambo wa hi thong chung avadi ala pathian thong tha jong thaiman te lom pai thaiman lo tem pai mi ke an thi ko la hi ti mi khruwa nak lam hu nak thin lung tho nak tam pi arak ngai ti kan thong in chung avan chua bakin prison ministry tia avan thok chol la chu prison ministry chung kai ma dong vai ni rom ka zul li thong tha chim ama chu bible siang kai lo si te ka thong tha long chu chim thiam lo pathian thong tha chim thiam mi por ka ai som na ministry ai som na thong hu por ka avalen kai na thong tla pol sina lak song te pe kan du ti rol te dang kan du ti na ta khan thong tla pol ka approach kan to na mo kam vachi kat na pathian thong tha bia bak azaza ma thong ta manung azaza bak kim zat khat kan kala hen rol vai ni kan dang na ma khan thong tha kan chim na manung tam
ปีนี้ลุงล้อมนักอำหูปะเทียนดอดนักสองคำบันไทยและกระชิมดูนะจะขบันตกวิซันสองเคอังหักเช็ดเดียวต้องไอรักตัวบัลเลาปัดหูต้องไอตัวบัลเลามีสนาเต็นรัวเล่าปีนด้วยจงประคัดรวงละอภิยังเลยประคัดรวงวุกเตียวิซันถาตุกค่ะอวันไงจูอวิซันจะตูสุนอวันทันแหมตุกมนุงทองกันตะคันปะเทียนทองท้ายผักขอในกระชิมดูนะจะวิซันไอทอกนักสเตค่ะพุนเขาเจียวไอบันดังเจียวมีค่ะกวันชิมดูนักสิก็เห็นไว้เราคือBrimbes and ไว้เรา Will Thomas นี่ Head Department of Pocket and ที่ก็เห็น Education เลยเปะได้ยินไว้เราคือ Vision Building อันบันเทียลมีคือสิเห็นจูตั้มปี focus กันตัวเราการสอนที่จะ topic ของสิ่งที่ลองให้กำวันจะก็เลย The Vision Builder Tools ที่ Vision จะเป็น the building กันตัวละที่มี vision จะเป็นกันทอกไล่จะเป็นกันกัลปีละที่มีแต่คิดลองไปแต่ล้านหุ่นเข้มวันเดียวมีสิ step number 1นะจุน the visioning stage ที่ the visioning stage involves preparing your team for the process. Explain why vision are important for teams and how they are meant to push at the boundaries of what we currently think might be possible. Therefore, the team should approach the process with no limit mindset อันนี้นี่เห็นไว้เรา vision building กันตัวที่ก็เห็น step ปลีที่ step ประคัดหนัก so visioning state ที่มี visioning state ปัทมะชีลานกันจนvision กันรัวนิ่งอตุนายกันชิมีบรรทุกไอทอกนักเตนั้นบันชิมขโมไอทอกนักเตกำมาทันเช้ากันดูนักเอ็นกันทินลงดูนักเอ็นกันขดตัวนักไอทอกที่มีค่ะ state เตค่ะบันชิมดูนักเสค่ะ visioning state คติกันรัวมันจะตัวนิ่งละทาราจะจนตัวนิ่งละทาราที่มีกำบันรัวนักวันเตกปัทมะ first step จะเส visioning step จะเสมาคัน company organization เสียจน vision ใจตกอินดาอับปิดตีปอลvision นี่ใจตินดากัน organization จงเห็นเรียนตัวละตีปอลกับท่าเตนเฟียนเตอร์ค่ะอัปคัดนักสเตย์เสปัญหาจน generating ideas ทีมจะค่ะ visioning state คันมันตก vision จะไงอยู่สลาที่มีค่ะอันวันชั่วเจียวหัวคันใจดาอาหาริที่สุน generating ideas ค่ะจอมปัลแต่ vision กันถกกาจนก้าวปีกำหูเข้าเราน่าจะค่ะ vision ประคัดกำวันหูมีแฮปปี้ได้คันใจตินตะก้าวเดียว in idea ตำเดียวกันชั่วขอลาที่มีค่ะ step ปัญหานักเส step ปัญหานักเสค่ะ generating ideas คันจนอามานาเบียให้ organization อีกวันด้านสิที่ก็มู organization ชงมี member เวลเตค่ะอาบนาเบียจะลับพอดเจียว in ใจตินดานังนาไอเดียใจตินดาสิที่มีค่ะกลางขัดกลางหิเตกาขัดการหิเตค่ะวันเดียร์ตัลเจียวอินมาคันค่ะเวลเตไอเดียถ้าเด็กมีเวลเตค่ะวันฟัน in organization จากคันอัตมเด็กชวกโคลาที่มีค่ะ step ปัญหาคัน generating ideas ค่ะวันชิม step ปฐมนักชิมมีจูdefining the future หมายเลยใจเดโลลาที่มีค่ะประคัดเจียวค่ะครัวตัลประคัดเจียวค่ะชิมเตอร์อาบนาเบียมหมายเลยทิลจังดิ่งหินพุนทุมที่อาเตพุนทุมที่พุนขัดหนักจะกัน control ข้อมีกัน control ข้อมีสลายพุนที่หนักจะกัน influence ข้อมีสลายพุนทุมหนักจะกันมาให้ลงว่าไอ้ปัตเรามีกัน control ข้อเรามีปฐมหนักเสียขบันตก vision กันไงมีหมายเลยของกันเขารู้นักกันขดตัวตานักกันขาดทิลปฐมชุงคันทิลประคัดหนักละปะนี่นักจะกันมานี่กันตัวข้อมีสิจ้าคันมาขจะบัตักแต่งกันรวมกันตินหาวีกันมาอีกัน control ข้อเรามีตัวขจูอวสีส่วนกันจนกัม vision ค่ะตามลิงชินดิ้งคิสลาอามันอาเบียก็ให้ control ข้อมีและ influence ข้อมีและ control ข้อเรามีเดียพุนทุมกันชิมติก็เห็นใจปอลดันซิตี้เสียจนอาเบียนาเบียนกัมวันลังตารเสียจนเต US กัมพันรินฮาเรา US กัมพันรินฮาเรามาเลเซียกันเลียวนะมาเลเซียกัมวันนากาคันกันติดมีจุค่ะมาเลเซียกุมชงจนมาเลเซียเสียงอิงกันมีกัมฟ้าแล้วแต่เฮฟิล์มจอนักเห็นกะเห็นไว้เราเฮฟิล์มจอนักกันตัวเปียกนาไหลเสียงกันเปียกนาไหลเสียแต่กันสามเปียกนาไหลจากกันชิมนาไหลมาขอจนลายมีประคัดกันบ่มชันนักอามานาเบียชิน human right
office กัน online ให้ที่ pol khavial te kan tim planning kan se chun kha kan control kho mi kam mani kan tu kho bak mi thilan si e ma kho chun Malaysia chawza sina batak ten akan dot kho nak ngala zu an ni batak ten kan zone akan ro kho nak nga cha kam vachim na lai kam valeng kai na la ti mi kha chu kam mani kan tu kho mi salona ten kam vachim kho na kam valen kai kho na cha ma ka influence se kan influence kho mi thil mo apakhan na cha kan control kho mi thil kamma kan kut chung mi kan tu khom kan control kho mi thil se apani na cha kamma kan tu kho mi salona ten kam valen kai na kam vachim kho na ya amani akan ro pya khom ka ma ka influence kan influence kho mi thil la apathum nak chu no control ti kamma ni dong long wa kan control kho lo mi thil chu jai da si pathum nak chu abana bia atu nai ju Malaysia kan ning kan thut dir ning khan upama kam vanchim ti khamo makha pathum nak na vision na control kho lo mi chu jai da si ti si chun mai le ya chun US va phantening lo Australia va phantening lo ti mi thacham nak la tin nak ma chu ka tu te la ka va phak tik achun ti mi na ngai mi kha makha chu na control kho lo mi se je ti chun US visa chu kamma teng kan pe kho lo Australia visa jong kamma teng kan pe kho lo longwa kamma control na kha jai man ai sign lo mi ke va si chang makha kan no control kan ai vital kha pathum vial te kha future cha vision kan ngai tik chun kha pathum vial te kha future cha chun ai tel ton ko kan control kho mi control kho lo mi ha kan ai tel pa ton ko semen salo kan control kho mi la kan influence kho mi chung khan chun kamma lai ni khan batak teng kan kar sa pi in planning kan ngai kan kalpi kho kha ba pi ti kha step pathum na ka van chim du na kha se la step pali na so ka he embedding the vision implementing the vision ti hai kha kamu implement ti na kha vai lo ka vision kha tha te in makhan chun apali nak adong nak bikhan chun build up to ti sau chin yu pa yung ku ti sau chin ti na kha se tha ten implementing to vision kan ngai mi kha attack in kan organization chung la kam mi pi la khan tha ten nun tar la kar hlan pi kho kha adong nak bik avan chim mi se ka he chu ate sa inkal kan tim lo cha khan takin kavan lan chu ama kau e la atu nai question pani ka ti question pakhat kam van di e thangai question pani nak kha ka van du mi zai da si ti sia chun vision ngai he zai tin da abapit zai ruang da abapit asilo vision kan ngai mi ni hen kan ni hruai na ka chung khar kan ni hruai na ka sa bu khri fa bu kan ni hruai na ka sa organization kan ni hruai na ka sa vision tha teng kan ngai nak rong hen zai bantuk hlok nak da achua pi zai bantuk thil da achua pi kho kan ni hruai nak ki zai tin da atha thon tar deu ning asi lawa zai ban zai ruang ada abapit vision ngai choti mi khap vai lo ki question pani nak ke hal kan du min ha se maka ka hen chun point te long kha tam deu lai point pani pathum deu long kha chim kho se vision kan ngai achum macho kana hruai na ta chun avan sitar deu ti mi te ke a si khan chun maka ka khat ni cheon chim ding request kam ban to na jang fa na ken kho sim sala hello sa vision me chu her tampi hol luk thai kan me kholo songa vision ngai na ni hin thil tha tampi achwa pi ruang chu nasun na ka hey fian tam nu tampi ko lai nain second television ngai lawa chun kal lam kal thiam sa lo ko ti khama kal thiam sa lo ko ti khama kal han thiam sa lo kan ti khama ke thil tampi khi kan ton na cha kan ma kan ton mi chiom hang hoi khin kap tampi hin vision tip mi je ngai hrim ka her tip mi kan ngai lawa so tu ka chimbat to kan kal han thiam sa lo cha tip mi kan ngai sia chon kha ka tip mi mun kha kan phak kho na phani cha chau kha ichu chiu kal kha se
tu cha chon vision nge hi atha akan thanter malaya kara kan thanter chon krifa bu ti chona se community ti chona jong se vision nge lawa chon ya ta bai bang in kala si cha tit mi ngai kho salak wan ti hlamaมันเซ็ตเตอร์เชียจับลงไว้เว้ย si na chimi kan point panhi cha kaman lakho e karlang kho salak na timi ka chu ama amarang kho lain kam van chim ka chun the right direction kan tila chate vailo ke vision ni kan direction han te kan akang kaltal ti mi kha point ami ngai mi pakhat chu si e la panhi na kan atha thon tar dai pau khat kan tuan na kan tha thun tar ti mi kha panhi nak point panhi avan mi ngai tia kan karwa kan alom abekal nu ta chabok na ngai na mo ja fa nak en Ding ngai kau kan du nak kha tin nak mini khan atlantin tar kho se du nak long khan dai tin mi kan nei lau si sia khan chon sai ku yin tama khan chwa lai ma ta in chung khar siu se abu aphui shwe na siu se tin mi nei he abe pit nak arwang cho zai khoi ka hin da kan kalo ka si ti mi kha yang te na kan hu tar se je apen hi na ka vision ngai lawin chun ka hlan kho se ve ka na te in vision nei lawin kan shwai na ti ka hen kan shwai mi pi ne akan zum na kha azore chen hai kar du na thin lung ruwa chan na kha kan hlau piak na ma cha shwai tu asimini chon tin mi kha anai chu tin nak mun agola phak kho na hadinga khan har zonga afoi zonga huam zonga huam lau zonga khan tha thau ngai mai le kar han nak ne khan anu le mi pi kha tha tho na ka pek na si kan du nak hun na khan har sat na tampi zonga zai bentuk don khan tu zonga khan tin mi phak kho nak dinga khan kar han pi kho nak tha jang achuak tai nak ti mi te kha ka bum be chap du atha tok shin ran kan lom tok se point ban mi to se tling ngai nam van chi me kan lom ngai se vision ni khan atliang mi vai lo khan ang kan kalpi ma kho chum ma pi jong kha tha jang kan tu na khan tha jang kan pek la akan kar sam pi abapi tuk mi long te nam ban chi me kan lom parte la thloi I tu kha chu angai long kan rak ngai lan te I ta na van lang pa to ni na chimok na ngai na mo asilo ngai long man ngai la angai long ka ngai la na ka ti chai na phai chu kan khap paเวลาพอเฮก็นุ่มปะแล้วโรลน้ำมันไอแล้วไปตรงปฏิกันไงแล้วมาจากเป็นสุชาเอลถ้าเปลี่ยนก็เป็นยังไงก็มาฮะกันลมก็อุจารตามหนักใส่ดูตกเก่าก็ไทยเก่ามาจอร์โจคนกันเนี่ยเวลาเฮชปะเอลดิสิจนอตังเดาค่ากำวังกัลทันอะไรไว้เราให้การเห็น the leader's ability and competency to have a vision TCA vision ngai tik vision manung pakhat ni vision kan ngai kho nak dinga mo kan ngai kho nak dinga shoi tu pakhat ni vision kam ngai kho nak ding la vision tha kam wa mu kho nak ding khin aba pi mi thilpol abya pi mi thilpol kha champal te kam ban zau ta la apakhat nak chun diagnosing stia ati
diagnose จะกันไทยบันตุกเองกันดำเล่าที่ก็ใจบันตุกดำเล่าหนักเดสิที่ check up กันเอาไว้ตัวดีมีคำว่า diagnose ที่สิชุงเลยมันเอาไปกันใจรวงแล้วติงกะลงมีเป็นไงที่ค่ะอารวงกันไทยเขาเราอีกันทีนากันเช็คดีกันจดนักวิร์เตวกอลดีอันหูข้อมีคำว่า diagnosing ที่สิปีมีประคันหนักจูขบันตุก vision ไงข้อ vision ท่า vision สอสลมู vision ท่าช่วยถูกประคัด organization ช่วยถูกประคัดเนี่ย community ช่วยถูกประคัดนี่ vision ท่าหูข้อหนักดิ่งอันไงข้อหนักดิ่งขั้นจนประคัดหนักอันไงดิ่งมี competencies อาจีชินจะได้ city สิจะ diagnosing ค่ะสิ being able to understand the situation you are trying to influence diagnosing is understanding what the situation is now and knowing what you can reasonably accept it to be in the future diagnosing kan timi ka cho atu athil achang liu mi asining te ka tha te in dawthat thiam i ma kho chon thai kho di ka ma ka diagnosing process chu si atu thil sining ka batak teng kana fian long akhan hai le ya zai thil da achang khau zai hi da ka tu kho ti mi ka kana fiang la ma cha khan zai hi da ka tu kho zai da chang mai le zai da kan lo la ti mi tha te in zau thiam hu thiam ka ma kha diagnosing ti mi competency aji chin chu si this means that a leader should be to understand where they are now and where they are going to or other words it can be said that leadership and vision cannot be separated ka diagnosing kan titik chum phun dang kan chim sia chon hroi tu samin hen atu kan organization dir mun he zai kho zai da kan dir zai bantuk dir mun da kam phak mai le ya ta zai bantuk dir mun da kam phak kho te ding a city mi am hu thiam mi la thil dik te em han ten an zau thiam di mi kama ka diagnosing process chu se ti kha adu nak se la pani nak achun adapting atu nai thil kan thai mi vial te mata chung ka tu ala tim khan la toi in kan nun naka kam van tu kho mi kan nun naka kan lak kho mi ka adaptation tim cha chon jong kan chon cha kama ka pani nak ability the second ability to maka se abana bia ka hen Korea rama khaitin hama ka adapting kan ti tikhen chun machu tu ka du an hol hithiam ka du ti long khik kan ti kan ruwa kau na te khen batak te khan an hol kan chon lo I kan chi kho lo I kan thiam kho lo kan chum ka adaptation ka azul ti lo I kan vision long ka kan tlin khau ti lo ka ban tu ka se adapting ti mi chuma ka kan thai mi kha batak te kan nun naka kan nun pi kho kan kar hlam pi kho mi ka adaptation cho se adapting cho se being able to adapt your behavior and other resources you have available to meet the contingencies of the situation atu nai diagnosis kan tu mi thil vial te kan hal fiam te kan hal huwa kan zai tin da kar kan hlan la te mi kan fian nu kan ka kan la fian mi ka batak ten la to in kan nun na kan rak tu bal lo mi asi jong akhan tu ram kan ban thok I kam ban kar hlan pi mi ka diagnosis adaptation to say leaders are responsible for knowing organization environment considering what might be like in 5-10 years and setting direction for the future everyone believe in maka thil sining kan thai kan chon direction setting direction te mi roadmap hai khat ko direction ti cho zaitin da roadmap kan to lai kar san nak lam kan to lai ti mi pol kha that and setting to kho kha ba pi la pathum na achung communicating bu ashwai nak le vai khan chon nai ngai hi ashwai nak khan chon communicating the vision kha ba pi peng hu mi mani itim mi mani hu mi la hu kho mi la mani tim mi vial te kha vai lo chung khan chim kho company chung organization chung khan chim phuan kho ma kho chung politics si jong ram mi sing khan chim kho kha ma kha communicating kha vision kha ba pi to la chung khar dong hen chung khar la ka chung vision ngem dong kha ma chung khar chung chun tha tem fiang ten chim kho kha ba pi vision chu chim athat chanum mi chim athat lo chanum na te khan midang sim chim har lo mi vision pol ka che chim lo hai ti pol dong kha mo kha pol kha ama la zon te khi di le ka han chun organization chalawai cha khan hroi tu ni vision an ka ngei pya khan chu am vision an tit mi vel te ka chu communicating an to how an kan chim peng la kan thai tar peng kha ba pi mati a kan chim thong la kan share thong kan sai da chok ti chun successful leaders should be able to set up the vision for their organization communicate the vision to the followers so that the followers also will have feeling of ownership toward the vision khaban tuk sharing kan tu peng na inspires khaban tuk
อันทิลุงกันถอนตัลปัญหากันโถตัลปัญหาค่ะวิชั่นกันดิลกัมปัญหาสิคันจนเรียนตัวมีช่วยมีมนุงไม่ปีอันทิลุงคันใจดารักจังหลายที่จนที่ organization ที่โจกัมมะตาสิที่มีทิลุงค่ะอันรักไงจุมาลายกัมมะตาที่มีทิลุงคันidentify นะตัวอะไรมะทิลุงคันอำไห้เลยจุอันการสร้างลาติค่ะชิมดูนักเสค่ะวิชั่นค่ะตัมปีกันshare กันตัวเราอีเต้มาจุดตัวที่มีเรียนลองกันนะฟีลคันจนไว้นี่คัน member เวียลที่นี่คันใจบรรทุก feeling ได้ไงล่ะที่สิจนกัมบอสจ้ากันตัวที่มี feeling ลองคันไงล่ะเฮกันตะเทปาจ้าเฮกันตัวที่มีทินลงคันวิชั่นอาเซียร์เขาก็พอคันจนไม่เฮกันกัมมะตากัน company จ้ากัมมะตาที่คันอากาลThat's why communication skills are one of the most important competencies that the leader should have. จุดจน communicating skills leadership อีช่วยนักเห็นบัชิมเทียมนักและมัติ communication ถ้าเต็นตัวเทียมนักอับปีตุกมีอาจีชินไอเตลนักสองจุดเสียดี leader ช่วยตุประคัดนี้อาจีชินหินครัวเทียมนักและหูเทียมนักและพุนค่ะอาจีชินค่ะตัมปีมาตัมปีหลักจน communication skills อับปีตุกครึ่งชันถ้าเต็นมีชัมเบียกเทียมและเปไลเทียมค่ะอับปีตุกตีค่ะวันชิมทามิเสจอห์นแม็กซ์เวลล์กันไทยดีมีเนี่ยZaitinda acha okmina valuing your vision timi cha okchunga zaitinda TLT sia chun without vision leader can find themselves and their organization going nowhere first but with a vision a good vision can be a roadmap to organization successful destination the vision lo in chun organization pakhat pi sa ale peng ko na te vision thar long amhu kho lo athan i a vision te long akal asi lo vision thang ai dong ngai kho lo si khan chun organization ke sau chan sau adir kho ding ki har ngai pakhat na ka la avadir kho man aken than chau nak lai khan pan khau lai lo ye ta te khan adir sa so meng ke salana te vision tha te angai khan chun mai la ya than chau nak le dai kan tila ki ong mim hu kan tila chati kol hor kana valan chun ong mim hu khin tam pi ava phan la ti kha kam hu kho ti ka se chungkhar Ishwainak chungkhar Ishwainak long abapi vision ngai mi chungkhar vision ngai lo mi chungkhar phunni kanuma chun vision ngai lo mi chungkhar chu hin hukum nga kum sa long aken tampi kana dang loye vision tha te ngai mi chungkhar chu hin hukum nga kum sa ken atampi ithannak ong mim hu ki tampi kam hu kho na te in ong mim hu chu zaitinda kan tain la ti long khawom ri lama ka van chim te kam ong mim hu chu manung kam hu na ke ai dang chewe kai ma kam hu ning na chu ma pi long vision tha te ngai ma pi long varum e mi cha a mi phun cha a silo ram cha zai man san atlai lo mi rum ki chu ong min tuk tia kai chu kam hu kho lo ong min ti kam hu khom cha ama ku tain ava dai kan tila phai sa lain ava rum tuk lo hana ai tip mi a vision ai tip mi la arian tu na viar te ke mitam pi cha than hema sitar tu abom chan tu vai lo ke tam phi a vision arian tu na ni mitam pi cha la ram cha khwa cha ram cha tam pi rian atun khan chum makha chu vision tha tak tua sal nak tha tak ong mi mu tak ang man tu ke chu ka mu piak ma cha chun ong mi mu tia kan ta ne hem phai sa ma chat ka khon chang ti mi ke ong mi mu salau ti kha ka chim du nak se kai ka mit kai ka mu ning a chum mo la ong mi mu ti mi kha chu nai ti mi pakhat kana ti mi pakhat te ke san lai mi thil si la mi tam pi cha thla chu avasi mi la mi tam pi cha long si lo ma chung khar cha hrim long a thla chu asami pani in chung khar cha ha za pi cha ha san lai mi thil kha abapi tok ong mi mu ti mi au kho nak ding chun ma kha ka ban chim du nak se ma cha chun ni hin I kam vision ni hin hukum nga dai da kan destination zai da avalo te la ti mi kha tam pi lai a rel ti kha ka zon then abapi ngai ma ka zon te kha ni hin kam vision ni hin
mai lai zai da kan valo te la kan destination hi zai da valo te la ti kha lai a rel di te lai ti kha mo tampi kha ai hat chan chu cha chon vision hin him bak nai thok la ba pi tok ti kha the functions of vision atunai vision zai rong da ab pe vision ni zai tin da rian atun ti mi kha question panhi na kan rak hal mi na kha atu tom palte scholar pol antial mi tom palte kam ban zau than halai zai tin da rian tuan zai rong da ab pe ti mi apakhat nak cho a vision is to inspire te arian tuan ning ab pit nak number pakhat nak cho zai da city sia chun mi thin lung kha atho tari mi thin lung kha afian tar ti mi kha inspires na thong thachim cho tha sang kha nga tuk tim kha your sermon is so inspired ti mi ke kam man to tha sang kha nga tuk ti nak mo man tok jong khen a foi na cho lung atho tar tuk ti jong khen sa phone ne la this should become basic for encouraging, enabling, empowering, and developing the staff of organization and should be regarded as the essential for all actions. All actions, organization chung zai rian kan tuan nak papau zai kan chol chak nak vialte chung khan zai da tu tha jang pek nak kha tu vision ne kan thil tu mi pakhat chiu la kan chol chak nak pakhat chiu akhin ma vision kan ngei mi ni khan tha jang kam pek a kan thon tar peng kha vision umlo kan chun kan rian tuan long kha thong lo kan tha jang long kha thong kholo ti kha ati du nak se he ka zon tem vision ni tha jang kam pek lung tho nak kam pek ma kho chum pani nak tha jang kam pek ti mi he asa ko number 1 point cho he ka zon te hem pakhat chim ka du mi zai da ti sia chun atu korea kan kho sak na khen kamma na an upado pi pakhat apum ru zong athalo mi pakhat rian atun mi ve ani cho kum som nga aleng chang amin cho ka zai cha ka chim po chun a ho min man ka chima lo ka ti khamo amin cho chim lo kan mi min kan chim lo kan chun upama pek nak long kha va sa ko makasi athong tuk tlangwal thong kumkur la kumnga thong sami kumkur la kumni thong sami tlangwal thong ni attua mi an tua khawla athong tuk ani cho athong tuk a rian tuan he kan ti peng a upana ten athong fa kharu har se hom ani hin tluk kho ding salo anti asini avakal mi tlangwal pa pakhat labang ni chun zaya ka ti chun ani bak cho athoning chmo a upa chang atar pa chang na ten yi khe ta trap do he vai khat ado hem pani bakan ado khote ake lai kun pakhat ta avar lai kun pakhat lai la jk pak ta tra pakhat ta bakan pani bakan ado achua pi kho mo ta chung bakan achua pi kho ti an rian tuan na khaman to jk ta tra our so sat hai ti pol a second hand pol kha an choi mati phoi an chok lama an chok mi second hand pol kha vai kan tila screw in pudi in athami zual hai ti pum vai man to rian tuan nak phun khen si ti khen atha thon nak kan hai chim kim mo yi khe ta tra man he pani do bang do kho ti khen chim ton abat song ba khaw lo din chan ta theni din chan kam pek man din adu lo mi si an ti ang karu har to an chim ton cha khan khai chim mi cho ma cho zai ruang da ma cho akum upa mi cha ma ti chun thon tia ka hal vai kha cho ka hal na thong to an ti zai ruang da ma ti chun rian na tuang kho ning sin na kum khua dong he au pa da mi na si ma chun pum ruwa dong he khoi tluk pim pum ro tha pi na salo na tan dai ro na ma ti chun na thon kai ti kai chu ka thong lo atak tak a chun na ti ka thong lo te ka tak sa cha lung wa thong lo ka thin lung si kai ne dai ro ti si chun tit mi ka ngai vision ka ngai ya ka te ma ka sa ka vision ni zai tluk en da tha jang pe kho ti chum mo hin hu kum nga te hin ka tuan chun ma chu ka tu ala atu jong in sak chu ama leo pi sa chamo in ka sak lai ma chu ka tu ala ka fa la ma ta chung siang an tha ma rang siang na international siang na ka chian ha lai ti mi tin nak la vision vial te ngai te ka kha vision la ai tin nak vial te ni khan ni tin te arian tuan nak po khan jai ti kan ti la tha jang kha pek peng tha jang kha pek peng khaban to ka se ka han ko hoi kom thanga yum ve chu zo ham party se ve ka han zo ham pam cha mo zo ham pa se ve amin chu ka chi ma lo zo ham pa ta kan zo ham pa cham ba tam pi vai khat acha tial mi ka vam hu vai ngai ta si yin a phe a si re tim te ka facebook a ta re ta si yin a phe a si re ti arian tu ne a fa pa la anu pi hi ami thama chuan vai tik man aba khaw lo
อยู่อัสรัมบันตุกสโลจุกูเรียรำจะเรียนกันทางปะไงจะเชียวกับจมูจานฮะชุนตะเลจานตะเลตัวมีเรียนพอต้องเมเรียนทางสมันสโลกบาเข้าเราเตกบาเข้าเราเตใจรวงที่สิจุนจูอเบียจะกวันชาร์นักจูใจรวงada siที่เสียจุนอัฟปาจะติดเปียกมีตั้มเปียกไงเสียงอันท้าต้องอัฟปาเตจะเชียเอโมบราวเสียงอันปักเชียama awang ni hinu chun zai da kawalo la ti mi tip mi te angai te khan khavision ni khan ni tin te ke rian atun na khan tha jang atun tar pen ko chu tha jang tun tar pen ma cha chum vision tha kan ngai khan chun kan tha jang he atlung pen ti kha ka van chim du nak se pakhat nak point chama cha si cha khan chu cha chun kan rian tuang kam bak nak ha lo ding chun vision hin tha jang kan lak pen hau chung kharin tha jang kan lak pen hau ti kha vision zone ni kan van so du nak kha se a vision is inspired ti mi kha number 1 pointจะสิมินิปังอารุกเตจังฟังแต่สักเตกันดินตันหา period ปกติมาคัน second period ค่ะมินิปังอาหูรองกำบันทอกทันเตไลโอเค
kan thok pa thang kolata zahampa abekalnu kam van thok pa than halai le pani nak chu kam van zau sia chun 2 acts as a cornerstone for decision making ti ati cornerstone ti chakan thai ban tok in impakhat kan saka foundation aza pi im ki foundation ki abepi big mi kha ma kha cornerstone ti khan kan ti jisu chan na ka chun jisu chu vai lo he biak in an sak nak cornerstone si ti khan bible ni khan ti ka cornerstone ti mi chu kan thai ban tok in foundation i lung pi khe siti na khe si ma cha chun vision kan ti mi chu becha na kan tu mi vial te la lung khe na kan tu mi vial te cornerstone cho si ti ate afoi na chun foundation kha si te la chu cha chun becha na kan tu mi pol le ai lai kar la nak ding kong kan chai mai mi vial te long ke vision chunga ai khat di ma kha vision i arian tuan nak pani nak arian tuan nak chu se le pathum nak achun to enable all in organization to find common points for focusing energy to have sustainable steep slope quality improvement. A vision is primarily vehicle for creating alignment of energy within organization. Kahing creating alignment of energy ti mi ba pingai creating alignment of energy vai vision ni hin zai dat what is vision ni hin organization chung ikan rian tuan nak viar te kan tha jang vial te afun tom di te hun khat kal khawding in force attending in kan vision ni kan akam fun tom di ti kha sakau foi nak chen common point kan ngai na common point in chak ai khat mi ru nak ai khat mi kar than ti nak an kan ngai ta re ma te kan tha jang kan rian tuan nak viar te long kha afun tom kho di athon tar chin ti ke vision ni kan athon tar chin ti kha alang hi ha ai kal mi bia kan chim jun te ai kal mi bia kan chim sia chun zai ha da ai kal ma bi ha ai kal mi chu zai da kan ti chun lai ho chun zong pra thlai ti mi achan chan a chun rian bu in rian kan tuan te ka bu in rian kan tuan te ka pakhat ni adu ning atuam adang pakhat ni adu ning tuam pakhat ni meeting ta chum bia chim pakhat ni atuan tak ting la meeting i bachim ning an atuan lo hai ti pol takin du pau in kan tuan chiao ti kan chol chang chiao ti kan chun mati kan ti kem mini akan ti to mi cha zong par thlai bak kan sako kan rian tuan chu ti king kan ta to ne la hiban tok vision tha te khan chun zong par thlai si lo in kan rian tuan nak tha jang vial te ka fun tom di ti kha ka chim du nak se la palinak achun leadership cha okdong tampi atial mi leadership theory and practice ti mi cha okdong atial tu se Richard Aldraft ni zait in da ati ti sia chun vision ni chun the presence to the future, it links the presence and the future ti atu kan dir mun hilam hai lai ke ape tan tu se ti vision cho atu kan dir mun lam hai lai kam vasi te ding kam hai lai kong kha ape tan tu ape tlai tar tu se ti kha achim vision is a link between the present and the future ti kan ti vision connect with what is going on right now and what the organization aspires to vision ni kan chun atu zai da chang liu ti mi mai la ya zai da kam vasi te la ti mi vial te ka ape tan ti di te a vision is always about the future but it begins with the here and now vision kan ti pa pa chum hai lai kum khat cha long han salo hi nu kum nga kum fra cha ik ru na kharu na king ngai mi la tin na kan ngai mi vial te ka ma ka vision si na te kan kha kan ngai mi tin nak vial te ka zaitik in da I thok te lai ti sia chun atu bak in I thok te here and now te mo atu bak in I thok panganak a chun
to energize people to inspire for commitment อติประคัดนักบิกอเชตคำนุงไม่ปีอัฐาโทตารตีมีกันชิมีปังานะให้ไอคับปะอัฐาโทตารลองสิที่ลองใจดาอัตัวตารินหาที่สิจน commitment ค่ะตั้มปีแปกชันนะปุ่มแปกนักค่ะวิจันนี่อัฐตารอันนี้นะค่ะมูเปสมูปอลค่ะชัวตาร These people want to feel enthusiastic about their work. A powerful vision frees people from mundane by providing them with a challenge worthy of their best effort. คำบันตุกวิจันฐานีขันจนตัวสสงาเราที่มีทิลขาชั่วตลอ best effort ขาชั่วตลเป็นจูสะอาเท่าหูอากองทรงโตจูสะอาเท่าหู best effort จมูอากองทรงโตจูสะอาเท่าหูกูอเมริกันพิเศษที่เขาสิเขาและอดิกอับนาบียวิจันประคัดอังยมปี organization อช่วยนักวิจันยมปีประคัดชั่วบันนะke hi organization amana bia company hroi tu abekal nu he organization is CEO hi san hae ka CEO asamini khan vision angai mi kong ka akhai chimna ka hi arian tuan tu upama ka sia chammo mabantuk vision chu ka ngai mai lai chun nang ma he manager ya thuin ma velte chu tua nak nol kan pek lai ma velte chun tua lai te chun kan thang chaula ti mi berua nak backup nak la vision pakhat kha ka share ti akhan khadir mun ka phak kho nak ding chun kai ma te khan ka thu so ti mo ti chu thu so ti la khaban tuk dir hun ka phak kho nak chumati so ka nga tong lo tu hi lo dai se kai zuam a how tin study ka tu how mi via te study khani tin te ka tu zuam nak tim nak ka ngai ka best effort ti mi se akong song chu sa a thau mu kha khani khan achua tar pang ti nu na ka se mo aben abi atu he kan nan tuan cheu na company la nam vai akhan nan ta the nam boss pi ni khan nang cho rian long na vai mai lai chum nang na chat ma bantuk vision kan ngai piang nang cho ram dang mi velte pe lai tu la vai tu ram dang mi velte uk tu ding la chom piak tu dinga an chunga kan chia la manager ya thu kan chia la ti khan chun kam ban ti vision kam ban chim khan chun man tuk dir mun na ka phak ding si chung kai zuam hau ti khan best effort ka cha chuak pen cho kha chim du nak se paruk nak chun to give meaning to the work. People have always needed to find meaning and dignity in their work. People love having a large purpose for what they do and what they want feels pride in their work. Kan rian hau pau he ai lung hui mi si kan du mabantuk rian cha katwan pathian tha boy pa tha ti mi he ma boy pa thong ma bantuk rian ma bantuk dil hun ka phan ti mi he hau pau ni khen zai ka dila ilung hui na yong ye ting tim hu che na mu ke pakhat te ke ngai cheu ki adu mi kan se ma pen chung kan rian tuan mi sul lam ngai la tek kha si la sul lam ngai te en tuan du mi cheu kan se khaban tuk dil hun khan chon zai da ba pi ti sum vision ni khan khaban tuk kha the meaning of work kha apek peng cheu kha rian tuan nak ram mi chu kan rian tuan min ha achan cha chon meaning ti mi asul lam mi atlaw chan tampi chu atlaw chan tampi zai ruang ti sia chon rian tuan nak sampu vei lo sampu nai ngan pol mo sampu nai ngan pol ha chon rian tuan nak na chon zai tin the city sia chon jingka kam bawa cho alam ni ang kan ko cho jingka kam phak alam ni ti akan tho on kangkal in kan tuan in ni tak akan loi kan it thai jinga ti kan rian ai thang bang lo ai thang bal lo rian hun na kam va phak la kan tuan ning te tuan peng in na kam phak sila in na kan ning te no mi alam ni jing tin te akan tho kam bawa ba ke zai da lo rotating machine pa khaban tuk in vai lo set pa khaban tuk ai le pa peng mi rotating ki alo ko chu bawa ke mo ma te khen asul lam na ke atlaw chang ke atam pi khau manung bawa pakhat ka ma cha chung khaban tuk chan ma ban tuk riang kan tuan chan asul lam kam pe khau tu tak chu vision long ka se vision kan ngai lo kan chung kan rian tu mi vial te ke asul lam kha ti lo kan rian tuan nak asul lam angai tar tu le asul lam athon tar tu chu atu rian ka tuam hi asul lam ngai tok ti mi thajang atun tar peng tu asul lam angai tar peng tu chu vision kha se ti kha aparuk nak point achun achim mi se
pasari nak achun to establish a standard of excellence. Vision provides a measure by which employees can give for their contribution to organization. Most workers welcome the chance to see how their work fits into the whole. Good vision brings out the best, speaking to the hearts of employees, letting them be a part of something bigger than themselves. Atuna iha kan example te ai nei best effort kan timia kan akong sung chu sa thomo phisere kan timia kan example te cho ai lo pa kan standard kan level kha tampi excellence akong sung ane tha kente kan status kan level kha asin atan kam mai kan level kha athabi akan akaitar pengti ka se afoina chen upgrading our level kan tila cho phundang number pasari na ke cho phundang hol in ka chima sia chun upgrading our level ti kan chim ko se kan level ka asan tar chil lamang ti kha sako zairuang ti sia chum manu khua kan sak nak a kan thudir kan tintuk nak a vision angai mi kha chu kha kan vision ni khan kan nundan la kan dir mun kha sang dau khin a choi chin lamang sang dau khin a choi chin lamang ti kha vision i arian ton nak to se vision tha angai mi po kha chu tu ro ye tam phu lu tam phu ne tu ro ye ane tha asin tang ko pu pi min ma se re ti kha skoi mo Kahen atunai chatial pa kha Richard Aldraft kha leadership chakong tampitial practice and theory of leadership ti mi zong atial tu se Richard Aldraft ni achimmi characteristic of good vision ti mi hitlampal te vanzau tin ha city gado vision atha kan ti mi cho zai bantuk khida city mi kha pakhan na chun good vision has brought a purity vision atham cho number pakhan na achun vailoke kau pin hual angai ti na ke se appeal ti te ken appeal cho kan thai di ko appeal ti cho atana khan chin ti ke se vailo in chon taya upade hol in chon mo na te ma ka zon hin chon appeal ti te ka hin atana khan chin ti mi be phang ke sa ti lo ma ka zon ni adu na ka cho mitam pi cha kau pi in than hem san thai asina ka ban chim du nak se ma cha chum vision tha kan ti mi cho mitam pi cha san atlai tin lai hol chung kan lungfian kan atha deu ka ron he cho mitam pi cha kau pi in san atlai he ti kha chim du nak se the ideal vision is identified with the organization as a whole, not with single leader or even a top leadership team. Vision tha kan ti mi cho organization chu e menung viarte organization azapi fuapin daruan tiang humpia apyak mi tiangan anja san tlai mi la athan ham mi thil ka achwatar acheu ka hruai tu cha le top leaders pol amana bia manager ya thu supervisor ya thu team leader tiang cha ronglong i achu mi salote organization acheu khacho la kha jong ke manager tiang la team tiang long athai khan sa khun jong ke manager tiang rong la team leaders tiang rong long ke athai adang one than so cha khin zo zai khan sa khun jong ke lo hai ti phun jong ke khau mi se kha pol kha vision good vision la good structure angai lo mi organization an se good structure la good vision angai mi organization kha cho za pi cha company organization aza pi ning te in achu cheju khau mi vai than hem nak khau mi ka salai e de le uknak in kan ta chuna chun hi chu kolram uknak ha chun ai dang bak ko chun namma US uknak bantuk Norway uknak bantuk he chimdu nak se e Norway ten ha i uk i hruai nak chun democracy ram atat big mil democracy athun ka big nak ram number 1 chun Norway salamo Norway ma kho chun US rampol Norway rampol na chun khaban tu kha chawza ni ko khanak la kharu anak angai good vision cha kha chon ram citizen manung pakhat chiu cha athan hem coding asan tlai coding thil tha chwa pi coding vision kan ngai na teng kamma ko ram e vision kan throi tu pol vision angai dan ha cha jai bantuk vision da ti sia chon
amma sip bu chau pol a cheu khat cha lom bak e than hem san lai ding vision pol ke se kol ram pum peluk i keng ngai mi tabawa tan yan za ta dun thup vial te e lau pain khun si poi lau pain khun la vai lau vial te ke manung pakul rong ni ana phodi ko cho an za pi man sa lau manung pakul rong niครูนี่ปอลนี่อันพอดีค่ะมนุงปกุรนี่คันอันดอดเดามีอันตะเปปอลค่ะอันว่าพอดชินรินะตะคันสิซาปีซารังค่ะจะใจมันกันตินเจ้ามีละฉันแหมนักเขาที่เรามันตกอกหนักเลยรวยนักคันอวันชิมริมีจะกะเห็น it grabs people in the good and motivate them to work toward common end. It allows each individual to act independently but the same direction. คำบรรทุก vision อัฐามินี่มนุงประคัดเจียวจากคันลอกนักอัจฉวปีบรรทุกมนุงประคัดเจียวจาก inspire อเปกติกคันนาเต็มประคัดเจียวอันนั้นรวมนัก independently สิอัมมาเตเจียวอินลุลลัดอันนั้นรวมนาเต็นอังกัลท่านักตัว the same direction ประคัดอูที่เช็ดประคัดคันกัลที่ขอเสียเตมาคัดทันนะและฟอยนักกันชิมจนเฮบันตุก vision เฮจะใจบันตุกดัชนีไลที่เสียจนfederal democracy บันตุกสิกบันตุกขัดจมู federal democracy จนนำมาเตเจียว in free เต in independent เต in นำมาเตเจียว in ซลองเต in ตวนเจียวตัวเจียวล้อนาเต in กังการสันนิงจะพ่วยซีปุงอาเยอันพุ่นค่าเตะกันไว้ฝนตอนเตฮาลาที่มีการสันนั้นค่ะเสียอเมริกันปีทองสุและอินเดียให้ที่ปอลอินเดียในงานให้ที่ปอลกันจนขบันตุกค่ะอันมังขบันตุกวัวดะขบันตุกวิซันค่ะอันมังมีอันเสียปัญหาหนักอาจน a good vision deals with change ที่ไว้เราเฮ vision อัฐามีอัตุเฮไว้เรา Richard Eldorf นี่จะมีเสโม characteristic of a good vision ที่vision ขากันที่มีสุดใจบรรทุกด้านสีที่มีขาชิมอปคัดหนักสุกันเราจังบรรทุกเห็นไม่ปีจ่าทันแฮม organization ปุ่มปีจ่าทันแฮมเอามันแค่อวลักส่วนมีมเรา neglect อัตัวส่วนมีมเราอันจ้าปีจ่ากันสิที่เขา number 1 point อันคำว่าชิมจังnumber 2 point second point อันสุดใจเดสิที่สุนท่านเช่าหนักและท่านหนักค่ะอะไรกันทีละตัวเป็นกันทีละจะ vision ทามิจ้ะ vision ทามิเขาจะให้กัน vision ที่จะไอแข่งงานเราที่เขาเราไอแข่งเขาเป็นทั้งเช่าเขาเป็นที่เขาชิมดูนักเลยครีฟ้าบูตรงอาเชลเขาจะท่านเดียวมันต้องเดากุมซ้อมงาจงสองเหตุท่านดูเรามีกันตั้มปีจมูกนี่กุมมาก็ตะขันกันรักตัวเราตัวกุมจงตัวดูน่าละสิที่คิดตั้มปีจมูกตัวกุมจะมันอาเบียครีฟ้าบูอีสวยนักกันตีเสียจนตัวกุมจะใจตีสีเพราะว่าซุ่มต้องให้วันทั้งชาวไงลำสัตว์เอามีปอลต้องให้อาการรักปุ่มปีเขาเราอันหนักเอาวันสัตว์ตกซุ่มถ้าจำหนักแต่เหตุขัดเอาไว้ขัดตัวเอาสิมาต้องเตลเขาเวน่าสัตว์ตีน่าคิดจนอุปาดกุมสองมาตรงนี้นี่กุมต้องกันตัวเบลตรงเรามันตัวจะครีฟ้าบุกันตัวเบลตรงเราตัวหาวเราจุที่มีปอลเคท่านอดุเรามีท่านชาวดุเรามีปอลเคตัดเองกันนุ่มน่าเต็มมาค่ะวิซันท่าสเราวิซันท่ามินิขันจนท่านอาหารเก่ากาวันนี้จ้ตัวหาวเก่าติมขัดท่านอังงำเป็งตัวข้าอดุเป็งมาค่ะวิซันท่ามิจุเสียเดท่านติดจน stress จ้ท่านหนักที่มี change ที่มีจุ stress นี่อจุลเป็งจ้ challenge นี่ฟอยนักจนท่านหนักประคัดเป่าขันจน stress ขจะรับเป็นเวมาเตค่ะอันที่ฟอยนักจนมา stress อีท่านหนักนี่ชั่วปีชีมีอีท่านหนักที่มีเชงนี่เห็นได้แบบทิลปันนี่ชั่วปีเป็นจมูกอีท่านหนักที่มีเชงนี่เห็นทิลปันนี่ชั่วปีเป็นมาทิลปันนี่จะได้ชั่วปีจังเป็นที่เสียจนประคัดหนักจนท่านเช่าหนักชั่วปีนั่นเองขัดท่านเช่าหนักแค่ขันใจนี่ได้รักจุลชีที่มีจุ challenge สิเราแค่ difficulty สิเรา stress นี่ขันรักจุลชีเป็นเวขัดที่กันที่รวงขันท่านกี่กังงำตอนเรานั่นเองขันท่านงำมีปะปะขจูฮาร์นักค่ะอันตอนเวเขานั่นเองขันท่านเช่าหนักอันหูเวมาค่ะgood vision ที่มีจุมาค่ะสิ good vision นี่ขันจนท่านหนักค่ะที่เราท่านหนักชั่วปีชีมีท่านเช่าหนักค่ะดูท่านหนักนี่ชั่วปีชีมีฮาร์นักที่เราที่เคสเขาไฟนักจน Vision is about actions and challenges people to make important change. Change can be
frightening but clear sense of direction help people face difficulties and uncertainties involved in the change process atunai ka chimmi ka sakau e chang hi cho acheu ka chati nung mi dong khi chi ve kau lai ma chun har nak difficulties ong khi chi ve kau lai ma kha chun uncertainties am hi cho ate chia bak mi cha salo chu kam watu ala sakau ti mi thil jong khi pi chi meng kau lai na teng khaban tuk challengings asami difficulties la uncertainties la frightenings la stress polka len kau phan akhan thlan ahar bakhan chun thlan ding ti kha ngam ding kha makha good vision chu se ete gadon te hi cho avan har pa ngai te van thlan ding avan har pa ngai je ti chun challenges mi por ke difficulties ong uncertainties ong ma kho chun thir har mi dong te khan na te khan pa chi khan chun thlan nak la than chau nak kha cha achuak kau ti kha se Palina achun a good vision encourage faith and hope tia ti vision thani khan chun yung chi mu ne miolin chin te zum nak le ruwa chan nak athon tar penge te vision thami ni chun vision athami ni chun zum nak la ruwa chan nak kha athon tar penge tia ti vision is an emotional appeal to our fundamental human needs and desire to feel important and useful to believe we can make a real difference in this world we can make something different because pagimo makha kan zum nak le kan ruwa chan nak athon tar ka tu kho kau asakau lai asakhawa lo tia vision ngai lo mi ni khan asakhaw lai lo ti mi bia an chim peng lai lung thon nak la vision ngai mi ni khan chun asakhaw ko lai ti mi kha an ngai peng ma kha aidan nak te ke se kamalak long hing ke heizo ko korea ka phang na kumphra sa changete ka don te ka chim du mi cho kumphra korea kam phang na kumphra sa change khri fa bua kanarak marang khri fa bu long kai pom chan cha avat tampi korea khri fa bua na teng korea khri fa bua ministry rian tu nakrak tu thana chon kamma lai khri fa bu te king kai rak pum pengi ma king kan thut dir la meeting longa seya te kan site EC meeting OB meeting asang da mi mu high level of meeting long ken akan tel peng ve by law sui la vai dong akan tel peng ve kan tel peng ve khakhin ka mu mi katung tat mi pakhat cho khri fa bu akin agenda kan chu meeting kan chai zai kan tua papawa asa khau lai lo than dong mata chung kan tu bal lo asa khau lai lo ti achim peng mi khe kum phra raw chang na ten zai man khe kan dang lo kan si ning te kan si kel te kan raksa kau na te khin te asa khau bak la me chu ta chung kan tu a tha kau tia akal pi peng mi ba ke atu chu ka zau nai korea ram chu apartment ha foi lo chamo apartment bak ha dong an chang ma kho chun mat dong he kan lak a hin mat bak khemo korea ram mat angai khau mi jong ke a foi lo mati asa khau ko lai ti bia chin peng mi mat dong ngai chang tu he chu la ka ki si atu ma ka van rel hi ma cha tlang te ka van rel khin ma atu ka chimmi man tu a cheu khap manung kong ke ka thin lunga vuk arak lut thana manung he meeting kan rak tu ta te jong vai jong a khin an thin lung an ruwa na khe tim nak an rak ngai asa khau lai ta chung kan tu kho kau lai ti mi positive lai bia rak chim deu peng mi he chu an rak thang chau ko he ta atu hin chun ti khe betak te ken latwe kin ka vam mu kho ngai na makha se kan nun na khan aba pi ngai makha faith and hope ti mi zum nak la ruwa chan nak athon tar ti mi kha ba pi ngai mi se palinak achun a good vision reflects high ideals good vision idealistic vision has power to inspire and nurture people only when it plans an uplifting future apalina khe chuan kan chimi dong ha khan ai khat ikan level kha a kan santar ti nak khasa ko ai khat mi cho high ideals ti ka chun kan level kan sining kan status bel te ka sang do a choi san do kan tila chu foi nak chun vision tha kan ngai sia khan chun kam manung kan sining vial te kha sang do hun a kan choi san do ti khasa ko foi nak chun
panganak so vision defines the destination and the journey tuan dong vai khat ka chim chang mi khasi mi chu kan vision ni hin kan destination vai da valo te lai kan dong nak kam mai le zai da valo te lai ti khatam pi lai re lai ma ko chun our journey kan nun khwal ton nak kong jong hin tam pi lai rel te lai te vision ngai mi kha chu life journey atha lai destination atha lai vision tha kan ngai kho lo khan chun kan destination ka simple you ta man asin normal asin long salai kan life journey jong kha chutuk pi in chimrel ok ya watang lem lai lo ma cha chum phun dang kan chim sia chun vision tha ngai mi chu an tuam bia tial mi atha lai vision tha kan ngai lo chu kan tuam bia tial mi kha normal asin long salai ta man asin long salai ti kha A good vision for the future includes specific outcome that organization wants to achieve. Organization dir hun an chim khan chun organization in achia mi policy velte vision velte ka vision ka tim nak athasia chun organization I adopt nak ka angen chin lamang lai athong chin lamang lai ti kha van lang tar du nak se kahe velo Morgan ni atial mi te Morgan Troy le Morgan ni atial mi how to make a vision work ti mi he atiali ka chung khan point te te lampal te van chi musi ti ka du mi chu zai tin da kam vision he anun kho lai vision cha ho pau ni khan kan ngai kan thin lung chunga na ten kha kan tu sar nak work khan ni khan azul lo si chun kar lam pi na kom lo si chun kha kam vision vel de kha imagination ai chang di sai ku yin so ai chang di ma cha chun sai ku yin in let in the vision ta tak kan chu ko kam vision kan ngai mi te kha sai ku yin so ai chan lo na nga zai tin da atak in anun kho la ti mi kha tom pal te point long kha kam ban zau bang ta lai number 1 achun kam vision anun kho nak ding achun bring about the existence of a vision ti kha vision kha bring about the existence ko ti mi kha remind epek peng la van chua people van lang tar peng van ruat tham peng kase vai khat na ruwa na phil ma vision cha vong khan na tuak ti lo zai tin da hi ka vision he akong the ka po kho nga ti nak zai kan tla kharua nak long kha kan ngai ti lo si khan chun ma kha cho athi lai bring about ati khan chun ma kan rak ngai mi te kha vai tha tem van chua kho kha abapi afoi na an chun amana bia chung khar ding hun kan sia chun kha chung khar cho midang sin silo cha khan kan vision kan chim te kan man tuk vision tim nak cho kan ngai ma cha chun thla cham na si kan ti vai khat thla kan cham jar kha vai khat thla kan cham am hai zal kan chim ti lo am hai zal chin long kan chim ti lo ti chim ti lo la cham ti in kan lo khan chun zai tin thla khat arang hu chun kha kan vision kha kan phil la ma cha kan bring about ati mi kha cho kha vision kha anun tiang kha chim peng la ise chi peng kha ba pi a foi nak chun chim peng tha cham na long kha mana bia hei cham peng ko zal tin te chimar sila zal tin te long kha chim peng ko man to kha ba pi thi tar loading achol anun kho nak ma arian tuen kho nak ma ding chun kha ban to kha ba pi te number 2 achun communicate the vision constantly in all aspect of the work of the organization panhina ka chung khakam vision king ngai mi te kha anun kho nak ding chun organization level kan sim khan chun organization chung rian twan to pakhat chiu ni kam vision an fian kho nak ding kha constantly ti chu pung han te in chim peng ding tu peng ding ki pezul ten ti nak sakal mo pezul te in chim peng tu peng kha ba pi te a cheu ka chung kam vision kan ti mi kha kan chim peng lo I constantly in kan tu lo si chum phil a foi te tlau foi te cha khan maka vision arian tron kho nak de chun ta khan chim hau pathum nak achun set outrageous goals which are clearly and strongly vision related show how these goals link to the achievement of the vision ti pathum nak achun ka vision kan tin kho nak ding khan planning la goals ta te kha kan tha ten setting goals and planning kha tha ten kan to how e ti se atu nai zo ham pa chim mi kha se vision la planning ai dang nak van chim to ka ti thingkung pakhat ke kan ti mi sia chun kha thingkung kam phak kho nak ding ik
planning kan ngai mi vial kan na tim tu anak vial te kha planning sa ti mi khamo khaban tok thingkung kam phak kho nak ding khan setting goals la setting objective la planning kan tu au ka kha chim du nak se Palinak achun embody the vision in their day-to-day behavior as a team called walk and talk. Hi chatia Morgan hi cho America mi city ka North American context daw kin tialimo. Embody the vision kan ngai mi kha embody ti ka kente kune ta thatti ta ta ti phit dia thi ke ve lo ke adapted to anha city nak ke sakau kan nunzia chan tar na se kam vision kha kan nunzia kan kharu aning kan chol chak ning vial te khan achan kho nak nga kha to ding ti kha chim du nak se achan chan chun kol hol ing lai hol ing ngai la lo da ti kharu am cha ku ne ta that ti ta ta ti phit twa re ti mi ke mo lai hol chun har ngai la da ka ti ka thai ve lo khaban tu kha achim du nak se thil tu pakhat kan ti mi watana pakhat kan ngai mi kan tu peng ti akhan jo anu chun kha kan tu peng mi kan watana la kan ti mi te kha zaida avan chang te kha chano do bawa atata ne ta that ti ta ti cha to re ti kin ko lo chana na we ma level kha chim du nak se la John C Maxwell ni achim ve mi characteristic of a true vision te ate vision satatak mi vision tatak tia kan au kho mi poli characteristic pol za zaida si ti ka van chim ve number 1 achimi a true vision is inseparable from the leader. The true vision will reflect the leader's most basic values and belief. If it does not, the leader cannot share the vision her people in integrity and expect them they will carry it out. Pakhat nak John Maxwell ni achim ve mi cho vision la hroi tu ti mi cho ai than thiam lo anun dan la asining vial te kha a vision kan sorry anundan kan a vision vial te kha alang di a vision kan anundan vial te tong kha alang di ti khisa ko foi nak chen abana bia vision anundan hi a vision alang di a vision a hin anundan lang di kan ti mi cho afian kho nak ding chun prahita longan da lumhu ke se yi longan lumhu yi longan kan haitila jate chat nak bu haiti zoham pa hi amana be zoham pa ni kan kha US a lai mi dong kan tam chang e lai mi pakhat kan bom chan kho nak zon kan ru kho nak chat bu ka tu lai vision ka ngai tin haita salo kha he chat chol chang salo van tu asalo amana bia mo naten zoham pa ama pumpak I anun tik akhan mi zon ru anak ngai lo mi hak kau na si achun mi zon ru anak na ngai mi si lo khan chun mi ni am hu nak ata kham va si khan chun me pi ni khan a vision achim mi kha an ni chuak to la makha ka chim du na cha kha a vision la anundan kha ai lo ti lo a vision kha anundan am hu kho sala e anundan khan a vision hu kho sala ti kha abapi number 1 point cha achim du na cha mo laman tok vision angai mi cha khan chon atu nai upama kan chimmi kha kam van pe khan chon khaban tok vision angai mi si khan chon zo ham pa anundan kam hu kho ding chu me pi ni khan ani cho zon ro nak thin lung bak angai mi si dot nak thin lung bak angai mi si za pi cha than hem nak akol bak se e ma pum pak cha long khu arut mi sa lo ti mi kha kam hu kho khan chon a vision kha hau pau ni kan zum e vai kha a vision kha doi kho cheu la zul kho cheu ka kana zum ma kha number 1 point e chim du nak cho se ma cha chun kam vision kha kan nun nak alang e kan nun nak akan kam vision khalang ve ti kha number 1 point kha John C Maxwell ni kan achim du nak kha se number 2 achun confidence and empowering pati nak achun confidence kha kan ngai hau kha confidence kan ngai nak chung in khan mit tam pi mi za pi kha tha jang kam pek kho hawe teอาจารย์จะวิชั่นกันไงมีคอนฟิเดนซ์กันไงคือมาที่สุดอาจารย์จะไงมาแล้วไงมาลองกันนุนด้านการแฮกเช็คจนโมวิชั่นกันไงมีติมมีกันไงอิมพอลเคไงมาแล้วไงมาคอนฟิเดนซ์กันไงเรามีลองแค่ปะเล่นอาเชียวคัดที่จะคอนฟิเดนซ์กันไงทุกเขาอาสับปักลาติมีเคอาเชียวคัดจะกระลุงดองปะตอนคอนฟิเดนซ์กันไงตอนเรา
แล้วกำมามันนี่ confidence กันไงเรามี vision จะมีสิ่งกันวัดชิมเตจนใส่ตินมีนี่จน confidence จะอันวันไงขอชินไลสลองมกำมาริมนี่คัน vision กันติมตัวดิ่งประคัด planning project ประคัดและ vision ประคัดกันติมจังคันจนอาศักเขาบักลามให้จะอาศักริมลาติมีค่ะ confidence และรัวชันนักและติดมีเวียลเตค่ะกันไงดีฮาวอับนาบีอาตูกชิมมีบันตุกาโจฮัมปานีเฮไว้กันติลามีไว้เราค่ะปราหิตะกอลหัดสมปราหิตะอันติลาเต social welfare กันติลาจุค่ะบันตุกทินลุงอังไงมีสิติกาค่ะไลน์แชททับุกันตัวไลที่มี planning อังไง vision อังไงคันจนค่ะ vision จนคันกะตัวขอชิมลาพี่จะประคัดกันระบบชันหนักสิจะเห็นเฮาเป้านี้กันหากมีสิกะตัวขอชิมเขาละถ้าเต็นที่กัดไกติดมีกระชิมนาไหลตัวที่ขอนักการทันที่ขอนักให้กายรวมละที่มีค่ะอามานาเบีย confidence ค่ะ full confidence อังไงเฮาอามาปุ่มปากริมนี้อาสักเขาเมนแล้วเรากายให้ติมโซละสิที่มี confidence อังไงเราคันจนอาการเขาไหลเรามาเรียนค่ะขบันตุกะชิมดูนะครับเอ the leaders with vision believe not only that it can be done but it must be done asa khaw ko la ti mi zum nak so si lo ka it must be done asa khaw rim la ti mi zum nak ka aba pi ete and that confidence will spill over the people who will share the work of the vision, and a vision doesn't instill confidence, it will not inspire the following. The vision kan ngai mini confidence achu api lo si khan chunช่วยมีเมนงวิลเตค่ะ inspiration อเปเขาเวทีเราลงโทตลนัก motivation และ inspiration ค่ะอเปเขาเวทีเราติค่ะอาชิมดูนักเสปฐุมนักอาจุน vision กันไงมีอากุด vision อาศิลา a true vision จน John C. Maxwell อาชิมมีชงคันทรอมปลคำวันสักมีเสียมั้งปฐุมนักอาชิมมีจะ clear อาสลายเต clear vision จูอาฟียงเรามีสิเราอาฟียงเต็นอลังเข้ามีกันตัวดิ่งมีเคกำมาละกำมามันกันอาฟียงหัวหาเรามีเคสีเราเองอาฟียงบักมีเคสีหาเวเตอาบนาเบียมนุงประคันนี่ให้ชัวปีนาอาฟียงหัวหาเรามีกันติจุนค่ะเบียกหนักไหลกันเสร็จเบียกหนักไหลกันให้ชิมจุนค่ะไว้เรากันตัวละเบียกอินสักกันดูเบียกอินซาเวจังนาเสมนุงกันตามตีมีวิชั่นค่ะชัวปีสิจุนค่ะได้จินเดฟันกันก่อนละกันวันทัลโมวิชั่นชัวปีมปากค่ะฟันโจดูปองพุ่มพุ่นกอลข้อสกาวโจอาหารจนไว้เราเต้นหาวันการซ้ำเมเต้นหาตรงตัวข้อเสียมาคันฟันกอลหนักโจจะบอมเตะลงอพอดข้อเสียตะจุนพุ่มพุ่นตัวข้อสกาวโจตีลองเข็นอาชิมคันจุมาคันจะ clear สลาวที่จะ definitive ที่มีเตเชียที่จะเตเชียหัวเราที่จะเตเชียหัวข้อหนักดิ่งขั้นจนอามานาเบียอตุกจิมีอุปมากับคำวังกัลเสียจนเตที่จะเตเชียหัวเดา approach กันตัวเสียจนเบียกเองกันตัวข้อหนักกันสักข้อหนักดิ่งจน number 1กันเชียวคัดเองง่าเสียขายนุ่ง 50% ใจเบียกอันสักหนักกันมันละที่จะจังจะโม number 2จนมนุงประคัดเรียนอัตไลมีปะเป้าเนกุมขัดดอลลาร์จงากันถอไลอเตเชียทุกจังจะโม number 3อันนี้เบียกเอนะกัมปัสตอลปากันถาไลฟันไรส์อันกันตัวเบียกไลอเตเชียมีลองแต่อาชิมไลขบันตุกันวิชั่นจะ clear สิกะเฮาA clear vision must be a clear picture of organization as its leader believe it can and it must be. The clarity test is whether the followers can articulate the vision to one another. Abapi to clear siding kan chun zultu company irian to mi adang followers vialte dongka and the fiang di vantu kho vanzul kho dingken avoid ti khase la pali nak cho long term vision ti mi de dau pau hi cho long term dau long te se chan sao cha waru mai lei thil hi nu kum nga kum sha cha dei da chang te la ti mi pau ha khen ai be tlai short term cha i kan tu mi kha cho planning dau si long term cha i ro dau mi pau kha cha vision dau ase tam dau cha thil kal ning khen India ram ka va phani
ไว้เราเต้นหาโมอินเดียรัมmissionary missionary angam big me more than the father of modern missionary tian au me John Kerry เต้นหาโมSerampul University และ Serampul ไว้เราเต้นหารักษากิน zoom ตูมหันเฮ zoom ตูมหันเคมาเลียวจนไว้กันทีละอารักไงริเล่านาเทกินคัทุกอินเดียรัมzoom ตูทองทาเช่นละ zoom ตูมหันเค Serampul ตะกะตูปีละ Serampul เบียกอิมปปีเต้นหาอวันสักเตกิน zoom ตูประคำหันอารักไงทานะมาทุกเบียกอินเงินหาเจตินละวิซันอารักหูละอารักสักขอที่เคกำหูเตกินกังขรัวบักเคหาร์กังขรัวบักเคหาร์เย่เจ้าจน planning hinu kum sa khatsa zaitin da kan kar hlan te lati mi vision kum sa khatsa ki arak mu ja kho e arak tua chia di foundation ki tha to kan arak chia di e ni hin ni tianga atua mi vai lo ten ha cho Serampul college ti ten ha cho ni hin ni tianga hin atha big mi India ram atha big mi university pol ken atu tiang hen ai tel am vision rak mak ning cho la manung thongkhat manung member pakhat man rak ngai hlani pum nak rak tu afine atu chun manung a thong ana pum chamo zaitluk and a vision rak ngan chu ban tuk thiam chung kol ram dong khen za ola sia chi yu datan kan chasan kan te chasan te na ke a vision ngai mi he avoi khan na biga uno long he zum tu angai ko na ten bible a kan le piak mi la siang in a kan tu piak mi vial te la khi avizam pa ke arak ngan tu kharu har se marang chantiang la phasa pala khat yang han yu datan college ti mi just and college te na cho valai chung han top ase asia ram mi vial te man he singapore te na in korea te na man in kang kol ram rang kun na yu datan college a siang nan rak kai cho chawza ral kap chawza ai thlan nun vai lo ke yangkong university ti khan an thlan e yangkong university khan ai chang e la biak na khan du lo cha kham mo than chana chon yu datan college te me jasan college te na cha min thang tok rak se ka chimdu na cha khi kam missionary pol i kam missionary poli am vision vial te na ki kum sa khacha long term am vision vial te jai look in the long term city sia chun kum sa khacha long silong kum thong khacha ba ke rak city okin an rakom am vision pol ke ka ban to ke se vision chu long term de pau ke se tam de chu e te la short time si kan short time ka cha planning de ka salati ka kam van sim du na ka se la pangana a chun people oriented vision ni chun zai te pau kam people oriented asi how me pi minung kha ada pi cha and vision ka tu how ete a vision should be from the heart of the leader and to bear fingerprints of all the people vision ti mi cho throi tu I athin long in arak chuak mi arak sem mi arak thok mi kha kau na te en a throi mi me pi vial te am kut ne an zung ne kha ai tel di mi vision kha arak si how ete lama ka minung usa pek in minung be pi cha in ngai mi vision ka se acheu ka vision cho kai mani ka tu adilati ka salau manung pakhat cheu anatel khodi na ngala manung pakhat cheu fingerprint angkut ne angke ne ka aitel khodi cheu na ngala ka manung pakhat cheu I achu chezu profits benefits ka kho nak ding khan ngai mi vision kha asi how ti kha se paruk nak chum futuristic ati John C Maxwell achimi se mo a vision is a mental picture of what tomorrow will look like. Visionary develops present resource and platform for tomorrow. They constantly draw destination about careful detours a journey. Atunay John C Maxwell adok nak biket tuan I Richard L Draft I achimi kan ai lo pa ko pasari nak achun why the vision should be shared mi company organization ifway naka zairuang ada vision share how vision he zairuang ada zapi title fienter how timika kambanzau tabang lai number 1 achun to make it have a real impact kan thinlung chung I vision kan suai mi vialte ka batak te mizapi chunga mizapi nun naka
อันนุนอีเรียนตวนข้อนักหาดิ้งกันจน share how ที่เขา share แบบปิดนะคะ to have the real impact คัน number 1 เส number 2 จน it creates a common identity ที่กัน share เป็นที่กัน common identity ค่ะชั่วปีอฟอยนักเอ็นจนกันซาปีอินกัน identity ค่ะอาคาตรกันที่ละชั่วอฟอยนักจนอาคาตรvision ไอคอมมีกันสี่ขั้นจนกัน identity ค่ะอาคาตรขอกันติมนะกัมมะที่ค่ะอชั่วตรขอกัมมะที่มีทินลุงปุตตะชั่วตรขอที่นักค่ะเส allows each employee to look a manager and think our company rather than their company ค่ะบันตก identity common identity ชั่วขั้นจน company ค่ะอัมมะ company กันตะเทีย company ที่มีทินลุงปุตเฟียร์แต่ขัดเล่าดีกัน company กันตาที่มีทินลุงปุตค่ะอากังกัลปีที่สิมาบันตกจนคริฟ้าบูซีซงะใจสิปอคันอัมมะตาที่มุโลกัมมะตาที่มีเคโมอาตัมปีขัดชั่วเถอThe vision becomes common thread connecting people involving the personality and emotionally in the organization. When every person understands and embraces a vision, the organization becomes self-adapting. This also can be called the principle of self-reference. คำบันตุกทินลุงปุนิคัน self-reference ที่มีสองค่าอวันชั่วปี Self-reference means that each element in system will serve the mission of the whole system when the elements are imprinted with an understanding of the mission as a whole of the whole. Thus, the vision serve direct control people for the good of themselves and organization. คำบันตุก share ที่มีทินลุง share common identity นี่กันอดอกนักมีกาชั่วปีมีจะใจเดสีที่สมนุงประคัดเจียวจ้ามาปีนัจน organization อาซาปีจ้าท่านแหมนัก the good ที่ท่านแหมนักกาชั่วปีเด Number 3 จน a shared vision guides the setting of priorities and the creation of new agenda vision share เป็นนักนี่ทิลทาชั่วตลริมีประคัดจะใจเดชั่วตลที่มีโจzai heda major se zai heda minor se zai heda abapi daw zai heda abapil daw lauti mi thaidan kho na kha chua tare ma khon agendas new agendas pol kha share kan tu pen khan chon agenda thinglong kha siloin kan chim pen kam vision kan chim pen nak ni khan mi thinlung a tho tal khan ni khan new agendas kha chua tal tham pen ti se adong nak be ka chon a share vision serve as a wake up callอาจารย์จนอมนาเบียตอลายีกันตัวอมกาสอนจนตอลายีให้ตาชนิงลเตตอลายีกันตัวกันให้ตินะดาวทันนักกำวันตัวรัลกับนี่อาณาติงกาขันจนแฮชัดกันเอากังควงเจียวกันเอากังควงเจียวโทซองค่ะกันรัลกันไตโคนักอาเตียซองคันกันไอดิ้งหามันกันกำวันโทเจียวโมเรียมนำจอกนากันเตกันรัลกับปอลทิลปวนจากกันเตไอดินจากกันเตกำวันโทเจียวดาวทันนักค่ะลุงเท่าเตอินกันตัวไทยมะค่ะกำแตกนะอตุกุมใส่สัดดาเราจัง2001 in 2005 สิกุมลีเราจังตะเก้ากุมลีซะจังกุมลีเราหัวคันจนอตุเฮอารักสีกาดลงกันถิ่นลุงเฮอทองริมอกำแตกฉันนักแต่อทองริมอที่ค่ะเคยฉันจังอทองตีเรากันถิ่นลุงต้องเขาจัดลุกคันอทองตีเรากำแตกฉันนักของเขากันเดินเดียวจังอาบนาเบียใครชิมเบียโมอาบนาเบียสิตักก็จะอวสีปักอวสปักเมนไหลใจรวงได้อามาสานักเองกันทินลุงตรงอาจางเดลเดวกันตวนข้อหนักตรงอัฐาจางวันเดลเดวที่เสียจนอารวงจู share vision ของแต่งเราจากกันเสีย share vision ที่มีจุดขับบันตุกชิมเป็ง share เป็งค่ะอาบนาเบียขับบันตุกดินหุ่นกำผักเลียวกันรวยตูละนี่คันอาตูละเล็ก zoom meeting อันกันเอาดาวชันนักกันเอาปีเป็งอาตูวาวรองนี่เอาปีบรรทุกันแฮชัดวาวรองนี่เอาปีบรรทุกันเอาปีเป็งกันทีได้ละแซะกันถิ่นลุงโทนักได้ละแซะเจ้ากันเอาปีเป็งกันดาวชันนักกัลจูมาดกอกันกัลตุกดกอกันทองตุกดกอเจ้ากันเอาปีเป็งคันจนมากันวิชั่นกันเอาปีเป็งมีใครใจได้รักจังที่ a wake up call ที่คันไอจัง wake up call กันที่มีจุมาค่ะกันถิ่นลุงค่ะอัทโตตัลเป็งมี challenge กันไอรักจังที่ค่ะอาชิมดูนักค่ะสิมารวมกัน share vision จะแบบปีที่ค่ะกำหูข้อมีสิดูตันกษัตริย์กันติดมีlecture จะมาค่ะคำวันดีแล้วกันล้อมตุกชันไว้
cầm vận động tơ cầu lại recording ค่ะกับวัน stop แต่ละจะคัดเต็น